Hello, hi, Dumelang, Sanibonani. Greetings to you all. Welcome to Prince B's Studio Stripping Podcast, Chillas With Nthabie, on your favorite show, Business Syndicate Tribe Show. Of course, my name is Nthabie Budinyani, your host for this exciting episode. I will be joined by the one and only Maserati from Maserati Events. Tune in. Thank you so much, ladies and gentlemen, for tuning in and also for keeping those subscriptions. In the building, I am joined by the one and only Maserati, our event planner or organizer. She's also an entrepreneur. Maserati, welcome to Chillas With Nthabie on the show Business Syndicate Tribe Show, Women in Business. And how are you? Oh, I'm great, Nthabie, and how are you? I'm good, and you look so beautiful. Wow, thank you so much. Can you tell the viewers of Chillas With Nthabie Horena Maserati Kemang? Ooh. Okay, my name is Maserati Makoa. Ke mme wa banana ba babedi le moshanyana a le mong. I'm married. Ke phela ha abia ke hona temong le lapeng. Ke tswalwa mahale Sukwana. Yes, ke motse ya Mekadi. Hana Mekadi setorikeng sefe? Seterekeng sa mahale Suku, yes. What? Mahale Suku Majanjeng kwana. Oh, Yeah, all the way from Mokhotlong to Mekadi. Mekadi. So No, yes. Maserati. Maseru ke phutha ditjhaba. I can't have Yes, of course. Yes, Nthabie. Okay, Yes. so can you just please tell us Horena or any school from primary level, high school till tertiary? Okay, thank you very much. Actually, ke ngwanana Mokhotlong, ke tswalwa Mokhotlong. Thabang ha morena wa Sefo hantle Bokswaye. Ke teng mo ke qadileng ho kena sekolo teng up to standard 3. Ke kena hona Thabang primary mo ya ba from there ke tla Maseru mo ke phetse bophelo ba ka boholo hona teng. So ke kene primary Motimposo primary school ya ba ke ya high school Mabatwana High School. From there, Kia Center for Accounting Studies. Yes, definitely. By profession, accountant. Definitely. Okay. Yes. Wow. Hello, and I would put my how would say, have I you Ke botsa mona le mane because I've always kile ngwana na ratang ho ba engaged. So I never like high on holidays ke batle go dila ke gopola o nona le motsi eso ene le engaged haholo. So ha na etsa dintho ka standard se odimo ha dila ntlo e kgolo nna ke dira mo ke dila mogoro monyenyane. So ha hlaola ke hlaola le yena ke benne ke go ba le ha ratshimo kore as young as I was ne ke ba engaged the activities tsa high ke bo ho nepola but ka standard seno sa bonyane I can't really say ke ntho tse ke di tsebang ha ka lokalo because ne ke di etsa at a young stage. Yes, but ke di entse ka bo khutshanyane ka hanyane fe. Okay. Yes. Hello, Maserati, ha ke utlwe mona hore na from being an accountant ho tla ho event planner hore na di nyallana jwang? Hobane motho e mong wa utlwa re mme Maserati hore ke accountant fela jwale ke bona organizer bo di events tsa etsang jwale di nyallana jwang taba tsa mofuta o? Oh, thank you very much, Nthabie. Actually, jwalo ka ha motjha e mong le mong kapa motho e mong le mong ha ida ya sekolong a rata hore
a exercise ditsebo tsa hae di-skill le di-expertise tseo a di acquireileng ntse ke ile ka hirwa le nna ke la ka qala ka ba accountant ya the government ke hona teng mo ke ileng ka nka nako e telele ke exercise di-skill tsena tsa accounting. So ha ntse ke le ka hara mosebetsi ono ho na le nako o iphumanang hona who are you and what you want. So ho la ba le nako eno eo itseng ha ntse ke le ka hara leeto leo la mosebetsi ke la ka fumana hore actually I don't belong here. This is not my destination as far as the expertise tsaka kapa di bonna so yaba ke mona mo ke qetelletseng ke fumana hore hantle taba tsa ka di hona mona ho di-activity tsena ho create di-activity interaction with people socializing di-activities tse leng hore ehlile di etsa hore ke interacte le batho and ke bone le hore na at least how can I impact people's lives. That is where more ke la ka fumana hore passion ya ka e hona teng. Yes but as for the expertise tsa ka kapa di-skill tsa ka tsa accounting ehlile di ntse di sebetsa le hona jwale because as the entrepreneur ke ehlile di nthusa haholo hobane jwale I manage businesses, I know how to run them, even though thuto ha ona mohlaele kane we keep on learning all the time. So ha ke a senya ka bokgutshwanyane di taba tse tsa ka tsa accounting di nthusa le hona ho accounta ditjhelete tsena tse tsa kgwebo. Yes, di nthusa haholo because I still believe if it was not because of background eno ya accounting hona le tseo nka bentse ke sa kgone ho di etsa like I'm doing now. Yes. I'm so amazed wena o khona jang ho ba mmakgwebo ka nkenyanang o maphathephathe o organize di-event tsa batho ba bang go ba ile a lot of work on take. And one other thing ditabeng tsena tsa di-event haholo e nngwe ke a kgola eo ke sa ihlalosang le haholo ke a kgola ke la ka itse hantse ke being a pastor. I'm the ordained pastor. Ke a kgola ha se hangata e ba nthaetele ke bolela because ke rate ha ke rate ho e bua ke rate hore batho ba bone a pastor when they see me. Ke rate ho exercise the lifestyle motho a bone bophelo ba a godly woman ha ke tsamaya mo go fapana le hore be ke a bolela hore na who am I so ke a kgola ke yone ke ratang ha so ha ke be ke express haholo but then so ke ile ka elellwa hore hantle there is a calling ya hore ke bone hore na how do I impact the people's lives ka taba ena ya ho create di-events tse thusang setjhaba tse ntle le taba ya ho organize tsa batho ba bang ho thusana ho plana tsa batho ba bang but actually ho ba le tseo ke di-create jwalo ka bo di-seminar jwalo tse thusang batho like ke tlabe ke elelletswe hore hona jwale ho bonahala ho na le crisis e teng ya bana ba hlileng batjha ba imetsweng ke the teenage stage ba imetsweng ke bophelo in all the ways. So ebe ke batla hore na how can I create something that can help address this situation. Ke mane mo ke tla sheba hore na how do I acquire the human resource kapa the batho ba tla ba thusa to address boemo bo la ile hore ha se nna specifically a tla ba a thusana ka hore na ke fumane ditsebi jwalo ebe jwale ke etsa di-seminar tseo tlo fumana hore re tlo tla re shebisana hore na re thusa bana jwang se ke le ka ho etsetsa mohlala fela but not only batjha
mafapha ohle a bophelo a batho. So ke tsona tseo he ke ikutlwa gore ke ba fulfilled ha ke di etsa definitely. Jalo ka e le gore ebile haufinyane fela re na le tlo empowera batho ba batlang ho kena dikgwebong, ba sentse ba le ka hara dikgwebo gore na di hola jwang, ba thuswa jwang. So ke batlile ditsebi batho ba nang le ba tsamaileng leeto la entrepreneurship, so ba tlotla ba thusa hore na re thusa ba bang jwang, because I'm blessed to bless others. Wow. Not only for me. Wow. Definitely. Hello, that's so nice. So, Maserati, can you just tell us now, how long have you been doing the event planning? Oh, ke nako e kae gore o sona le nako e kae ka ga industry? Surprisingly, Nthabie, you won't believe Maserati Events ha eso qetele selemo. Wow. Ha eso qetele selemo, but go ka mohau wa modimo e kenele baby e sentse e nonne. E kene sentse le baby e nonne because re launchile ka June. Ke le hane re qala ho etsa event ya bana le batswadi. It was very successful. That was the first event ya yona inele ha re qala ho launcha. So yena ya business is going to be the third event isale Maserati Events e hlahile. Yes. Ha ntse ke tsamaya ka hare ho page ya hao le ka bona ka pa ke kgoding ya August. Yes. And now only a part of hosting ya Maserati wa Africa. Yes. Mo eleng hore ho ketekwa ho teng feminine le mosadi ya bohlokwa ka mosadi bohlokwa ba mosadi, definitely. So yes, that was the second event. Can you just tell us more about it, because ke bone e ka ene batla e Ooh, it was so beautiful because ne re hlile re etsa hore re mosadi a ikhopole na ke mang, a hopole bohlokwa ba hae, matla hae. So re elellwa kore ne re lo ikhopotsa, because sometimes o tlo fumana go kana go nngwe di experiences tsa bophelo di qetella di etsa hore o lebale hore na hana, who are you? So o ntse hloka hore o nonnobe le boikgopotso bo no go jalo, because ha o qala o so ikgopoditse o gaina matla a matjha. That means o etsa okay, oh, if I'm powerful, it means hore nka tackle challenge ena. Yes, that was basically that, and it was very powerful. Basadi ba ile ba fumana malome on that day. Next time I won't miss. You won't miss, definitely. Yes. Yes, how will I attend event dealing with Maserati Events? You'll be waiting for the next one. Wow. Definitely. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll be back. Welcome to Mamello Rubber Paint. Ka dihlahiswa tsa Mamello Rubber Paints, marulelo a nelang, masenke a rositseng le mabota a senyehang ka lebaka la mongobo ke pale ya maobane. Dihlahiswa tsa rona liquid rubber, rubber seal le tse ding tse ngata di teng ho thusa bakeng sa mathata ohle a hao. Re fumaneha Maseru, Mafeteng le Hlotse, mme o ka re letsa dinomorong tsa 56 68 1636. Mamello Rubber Paints, don't compromise, rubberize. Welcome back, guys. Hopola ho letsetsa dinomoro tse ntseng di bapala on our screen for more information about the advertising part. Maserati, we are back again. Thank you, Nthabie. Thank So, you. ha ntse re tsela pele he ka po tsela pele ka taba tsa rona. Nka reng hore ke re ke le Nthabiseng ke nena se ke planner an event. Ke dintho tse leng ho wa di consider hore jwale hore event a mofuta o itseng e tshwanela ho etsa maeka mo go itseng. So what are they consider? How do you take into consideration for planning any particular event?
tse mohlala ke baby shower. So ke batla hore baby shower ena ya ka e be e nngwe ya selemo hore o shebelle motho a re etsang ka rona. Hore yena e hle specify hore batho ba bue ka yona ba re baby shower ya Nthabiseng ele ne le ya selemo. Jwale ke bitsa mme Maserati. Ke tlo ba le baby shower. Ke kopa ebe wena nkang ntho le nngwe ayo hore baby shower ya ka e be successful. Jwale o tlo tla o sheba ding hore baby shower ya Nthabiseng is different from the others. Okay. Ntho e kgolo e re tlamehang hore re consider ha ho etsa event re tsebe budget ya hao. Okay. Because a ke re jwale ntho ye nngwe le nngwe e lokela hore re plan re ipapisitse le hore na di requirements e tla ba tsa mofuta o feng le o feng hobane kana go ngotlo thola hore re aimela ntho e kgolo kapa disebediswa tsa boemo bo hodimo a the re lokela hore re shebe disebediswa tsa boemo bo amoelehang but e ntse e leng ntho tse hantle re ipapisitse le hore na o batla ntho ya mofuta o feng. Ke a kgola that's the starting point because ke yona e tla re laola hore na re plana ka scale se feng. Definitely yes. Ke yona ya bohlokwa. All right. So hangata ke re there are ups and downs ka hara journey ya bophelo. Kapo ka hara mosebetsi wena e sale Maserati Events e thehilwe go kile go kopana le di challenge di feng mme o ile wa kgona go di hlola jwang efa ntho e ha fela di ile tsa ba teng. Okay, ke a kgola ntho e kgolo e ke ithutileng e motho o lokelang hore o etse bophelong ke taba ya ho sheba hore na o batla ho etsang ke yona ya bohlokwa. Then how so we just say o batla ho etsa ntho focus on it. Then how so focus tse taba o focus ke yona e tlo o etsa empower hobane ne o tlo fumana go mohlala le yona taba ena ya di events fela ha ona le event o fumana hore event e na le matsatsi a mabedi e tlo etsahala batho ha ba so etse show up akere and ha o lokela hore ebe o sore na re le ke tlo etsa event batho ba soka ba bontsha commitment ya hore ba tla mohlomong ke ba babedi fela. No, go on with the preparations as if batho bana ba 100 ba tla ha ba o ikemiseditse hore at least o ikisetsa batho ba 100 etsa jolo ka eka ba etsa dintho tsa hao jolo ka eka ka ba ntse ba tla ba 100 le ha ba also confirm ba babedi do that and it works because ithutile hore ka hara naha ya rona che ke tla bua ka ga yona because ha ke tsebe ka ntle hangata people show up on the last minutes so ke kgola ke yona challenge e ke ithutileng yona so ba dia ho etsa show up so ke qholotso e teng but taba eno no ya focus ya o thusa because you keep on moving as if nothing is happening. Okay, Maserati, can you say something about people watching you? Hore na bona ba batla hore e be ba etsa mosebetsi e ka wa hao ba batla ho ba an event organizer kapo ho ba an entrepreneur jalo ka ha o le mmakgwebo ba tshwanela hore ba tsamaye ditseleng difeng hore those guidance hore na ba etse jwang. Ntho kgolo is to find out hore na o batlang le motho bophelong ntho e hlileng o e ratang go ga ba o batla ba ka ga kgwebo o utlwanye ka o batla go etsa ke efeng because ntho kgolo ke hore o iphumane go ska etsa ntho hobane motho o mong a etsa ntho eo o utlwang hore o tla ba fulfilled how o etsa because o tlo etsa ka lerato go etsa ntho o e ratang seo o sa ratang that is the best way. The love of what you are doing. So how so we iphumana o batlang atamela batho ba ka o kaida ba sentse ba le ka hara kgwebo e tshwanang kapo ba sentse ba etsa dikgwebo tse ding and interact with positive people, run away from negative. Atla e tla ga ha o share dintho kapa o bua kapa o sontse o qadile e bontsha ga ha o tlatleya e wela ha ka le kale o bona ka e tla re kwa ntwe mo o bona ka e tla etsa no
interact with positive people. That's the best. Okay. Yes. Wow. Yes. That's nice. So, o fumaneha ho kae hore batho ba tle ba hokahane le wena? Mohlala for batho be leng hore ba utlwa ba le interested hore ba tle ba hokape le wena ha ba batla hore ba etsetswe di-event tse bohlale. Okay. I can give out my number for WhatsApp and call. It's 585 70 446. I also have Facebook pages, game Maserati Events, okay, follower le Maserati Makoa. My profile is solely turned up to the page itself, Facebook profile, and also Smart Brands, the business I'm running. Yes. So if money I'm on, otherwise I have my office, Magnet Complex Building, C Point, Massive money, get them more money and Okay, ako bua hanyenyana ka business o ke tla bua ka yona. Sure, I love it. Smart Brands, ke shopo ya diphahlo ya dieta re apesa le go tereka lelapa lohle ka ba bontate bomme bana, and we don't just dress you up, re o dressetsa for the unique person you are and to be the best out of who you are. Okay. So e lo reng le ha ba utlwa ka ka ha o so itsebe hantle hore na o tshwanelwa ke eng, we are there to help you hore e re ha o tswa mono o utlwa fela hore ha ke batla o tentsha ke mang ka mang, ke batla o treasure ke mmino. Because we trust you for your confidence and for your self-esteem and of course for your success. Yes. Wow, that's nice. Viewers of Chillas With Nthabie, ke ba fela le kopanele mme Maserati ha ba le batla di-event tse bohlokwa tse massive tse eleng hore di different ho feta ho tse ding. I know you're gonna do it. We're gonna wrap up with the pedal game session. Are you ready? Definitely. You are. Yes. So this game in Maserati, ke eleng hore re tlo tla re clear ra kelello. Okay. Potso e leng hore o tlo e phika ka mona na ha e amane ho hale the interview. Are you ready? Of course I am. Ke rata fela hore ke re ka moya, just take a breath in. All right. Oh, thank you, Nthabie. You can proceed. All right. Choose, and then you give the question to me and I will read it for you. Okay. Thank you. Very interesting. The question says, if you could be any supernatural creature, which would you be? Supernatural creature. Yes. The lion. The lion. Yes. Why lion? The king of the jungle. Ubaneneng ke hantle e tshwarwa haholo. E tshwarwa haholo ene ke phoofolo e ka bokgutshwanyane ya hlompheha ebile ya tshabeha. Yes. Wow. Ha se phoofolo phoofolo efe kapa efe bapallang ho yona. Yes. Hohle mo e fihlang fela batho ba into diphoofolo tse di a qhaqhasela. Yes, Wow. definitely. So e lo ha ona a ka nkgathatsa. But asana ke bona eng ka ho wena. Jalo ka ha o rata tao. Le wena tsela yo handlang dintho ka yona. E hlile o sola ke la yona. Yes. For me, me Maserati nna nka re ke rata motlanyana. Motlanyana ke one of the best animal, very smart. Yeah. Hello, am I that smart than it? But then I like it. Bo bohlale fela o lo boy. So hana o bana tjela bona fela o ja fatshe. So nna ke batla ke ithuletse mono fela o ska ba le atamela pelaka.
Wow. Yes. Very quickly, the viewers of Prince Bay Studios for na Maserati or Rataye. Go really like a shot since the bono. Hey, she's very strong and energetic. Thank you. Thank you. Show ya rona. I hope you did enjoy the show. Hope I always appreciate your support by just following our Facebook page, Prince Bay Studios, Prince Bay Photography, and Prince Bay Entertainment. And then we also have our YouTube channel, Prince Bay Studios. Please subscribe. Then run into TikTok. We have a TikTok account which is Prince Bay Studios. Hopefully, like Maserati Events on Facebook. Thank you so much. Till we meet again next time. Thank you.